Ngiphiwa inkosi kwakanjalo njalo isibongo. Yini ocabanga ukuthi inende nakhona ukuthi nihlabane ngomdlalo namuhla? Ngicabanga ukuthi sibe resort organizele le game ukuthi sikhone ukuthi misela kahle, sikhombise amathalente ethu asihlanganise ngalokudla ngalokubi. Nawubuka khona lapho khona ni bengiseniyahamba sanibona nibuye emdlalweni. No, lakithi sithi le slogan sethu we never give up. So vele simisele kakhulu sathi kude lo ta give up the more bakora sathi ukuthi ingoma icala bafati ivunye madvodza nathi ke sabe sesiyaphakamisa kakhulu kusinika umdlandla lokho bakora ecala ukuthi sikhonile bese sifake amaselonke. Nasibahlelo ukuthi ikhuluma ngomlando wesibuyeni kanye nevusweni United kungathi vele seninemahlandla nibashaya ngikukhumbula kwakho senibashaya kanjani? Nginamhla sekwesibili nje sibashaya cause icaleni sabashaya babuya ngama playoffs bathi hawu ngebadliwe team yaka B then sakhona kutimisela sikhombise ukuthi nathi ibhola idlala nga2 etinyawo hayi ngekuthi udlala kuphi esilonga ufake limasela la nkolongo ujima konke kutawendeka kube kahle. Namhlanje babeke sanda vele kanti ni team yaka B. Ngijabule kakhulu ngalokho lokwendekile namhlanje nemphathi wami lengikucela ukubonga kakhulu ngilosibebe resort losihlanganisele lo mdlalo lomhle kakhulu shengathi angachubeka nakulabanye nakusasa abendela khombise buhle bakhe ngibonga kakhulu mphathi wami. Ukubongeleni tihlelo atikayona imidlalo kuchubeke kwabambisene kwaba kahle ungathini kuloko ukukhuthaza nalabanye nakuleminye imidlalo. Tethu tihlelo tisithandza kakhulu ushejimini hlezi tibakhona to support especially kune ladies soccer hlezi nabo bahle bajima bahle bangajimi basupporta vele kungumsebenzi yabo kuyiduty yabo and futhi siyabakhulumisa ke ukuthi ibhola ihlonishwe kubede lapho lokonana khona sihloniphe tikhulu tethu ngetigaba tethu nje sibahloniphe abantu labadzala.